ꯊꯝꯖꯔꯤ SKTV की मणिपुरी पाव मियंग चाबीरिबा मैम पुमनपु मेनका सगो सेमना तराम नोकचरी अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर की अहानबो इन जस्टिस नोंगमई कापुम कोटेश्वरबु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ओइन हाफ्रे नारो थौदांग पाउचे के एडिटर खोइरोम गोया लाकपगी युमदा सखंग दबा म्यूसिंगना नोंगमई राउंड किया कापसिलम लई मणिपुर की इरांग असिदा मफम खंगदना लेरकलिबा महिरुई अनिगी तंग ताबा अमु जुलाई 20 फाउबदा खंगलकी हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने थाजबा पिरक्रे धनमंजूरी यूनिवर्सिटी के महिरू सिंह मणिपुर यूनिवर्सिटी दा PG कोर्स सिंह तमनबा मिंचंदु हनबियो हाइना मणिपुर लेंगा की माइकेई की MU की VC दा हाइजक्रे अमदी मणिपुर के एजुकेशन सेक्टर फगतहनबगी थबक सिंह सेल पीरगा तौगदोरिबा ओइरगदी देसाम की थौमी सिंह की योलगा पीरगे हाइना लेंगाचा तक्सलगले मालेंगी मपम ममा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बु सपोर्ट तौबिबगी दमकता पुमनमकु थागतचरी हौजिक पाव संदोकनु पिजरी मणिपुर की अहानबु ओइना जस्टिस नोंगमई कापम कोटेश्वरबु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ओइन हाउक्रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगन्नाथ श्रीनिवासना ngasi thokiba ऑफिशियल नोटिफिकेशन अमगी मतुंगिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की मखाद लेबाग असगी प्रेसिडेंट जस्टिस नोंगमई कापम कोटेश्वरबु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ओइन हाफले हाइना फोंदुकी पनबयाई मणिपुर की अहानबु ओइन जस्टिस नोंगमई कापम कोटेश्वरबु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज ओइनबगीदमक्ता थासगी तांग 13 लेबाकी ख्वाइदगी वांगबा कोर्ट असगी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस BR गवाई जस्टिस सूर्यकांत अमसुंग जस्टिस ऋषिकेश रोयना साबा कलेजियम खनरबा मतुंग सीनियरिटी मेरिट इंटीग्रिटी याउन हिरम क्यादा येंगलगा रेकमेंड तौकिबनी जस्टिस नोंगमई कापम कोटेश्वर गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज ओइरमबत नतना मणिपुर हाई कोर्ट की जज ओइरमखी मदुगी मतुंग कुमजाली सिंगनी कुनगहुमदोई की फेब्रुआरी 15 जम्मू एंड काश्मीर अमसुंग लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ओइना हापतुना थबक पुरकली अमरोमदा कलेजियम असना जस्टिस नोंगमई कापम कोटेश्वर के लोइनना तमिलनाडुदगी मद्रास हाई कोर्ट की जज लोइनना हौजिक एक्टिंग चीफ जस्टिस ओइरिबा जस्टिस R महादेवन बुसु रेकमेंड तौखिबनी सखंग दबा मियोइसिंगना लनाई मियोइसिंगी युमदा नोंगमई कापसनबा बोम लंगसिंदुना किहन खंगनबगी थबक अदुमक थोकली इम्फाल फोंगबा पाउचे नहारुर थौदांगी एडिटर खोइरोम लोया लाकपगी युमदा सखंग दबा मियोइसिंगना नोंगमई राउंड किया कापसिलमले थौदोक असगी मतांग SKTV न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना ngarang nongyai matung minute kun lom chatpa matamda sakhang daba miyoisingna Imphal East district ki haingang police station konba kontha khabam lai haraupa manak chaleiba editor gi yum tamna nongmai round khara kapsilamani hairi थौदोक अदुदा युम की गेट नोंगमई मरुना पानखिबगी मफम तरुक लेरमखि अदुमोइनमक थौदोक अदुदा सोकपा पनबदी यावखिदे सखंग दबसिंगना नोंगमई कापसिलनबा मतमदा एडिटर लोया लाकपा मसामक्ति नहारोगी थौदांग पाउचेगी ऑफिसता थबक तौदुना लेखि थौदोक थोकफमदा ngase yok haingang पुलिस की टीम अमा लाक्तुना यंगसिनखिबगे लोइनना मनाक नकपा मफमदगी कापथोखरबा नोंगमई मरुगी तोकनिंग तरुक फंगबा ngamखिबगे लोइनना हाइंगांग पुलिसना केस अमा लौखतुना मखाताना थेजनबा हौखरे हाइरि थौदोक अदुगी मतांग एडिटर खोइरोम लोया लाकपना फोंदोरखिबगी मतुंगिना चही असगी हौखिबा जून थादा नहारुर थौदांग पाउचेदा पाउम यावखि नुमित अदुदगी मंगोंद पिरम सिक्योरिटी एस्कॉर्ट लौथोखिबगे लोइनना नुमिदांग थबक लोइरगा युमदा हलकपगी लंबीदा गाड़ी अमना तुंगदा कोइतान तानरखि मदुदगी युमदा संगमदना हलकपगे लोइनना केसामपाटा लेबा पाउचे सिगी ऑफिसदा अहिंग लेक्तुना लेरखिबनी मदुगी मतुंग हौखिबा नुमित मरी मंगानिगी ममांगदगी युमदा अमुक हलक्तुना लेखि अदुबु युमदा नोंगमई कापसेंदुना लंदारंबा असदी पुंसी तेमसिंग नेरकपनि हाइना लवी लनाई नुंगाइतबा लेरबसु फोंगना अदुमक हाइबियो
Madu natana journalism gi lamda singnaba oirabadi compromise tawru haiki. Nongalamdai pung tarani thuiga minute kun ahing no yai chapchana hai tare adoida agi get sida masakhang da mi khara la kanda with sophisticated weapons kapajane na amni na yungi angang ri tare da ade imong fina ingonda phone tore sorana baro makhai adai taramane nomayam kape akhoi get ta male ado sum khudong thiba nangani kari gi wajano wakhanje khalaganda ai kanada jumta lan kitri kengna ba kanam silaiti kadi jino ingonde mai tawri sena phaw hai tare get se yo kanda get yo pon matam de get se nongun maru nga ngaram Manipur da freedom of expression se masi mapung phana phangda bani mamang de gi hona hogi paumi mayam am sigi ba yaw khre journalism da taina bagi thabak se dum recently adum lai hai tare aduna as a freedom of right, freedom of expression, Pangana Buhona, but the journalist Atukimatic waje. Singna Bazikari, I don't know, I Nasibom the Kanam, Taga a confrontation to volate. I give professional lines that any me could I give Marumatani, Akoi the Yakna Batamte, Akoi the Fajaba Paw for Kanda, Laibaki, Kanagadaba, Miami, Kanagadaba, Adukba Mayamdu, Torokanda, Lejaba, Group Bomani. Naharol Thodang Pauche gi editor Khoirom Loya Lakpagi Konta Khabam Lai Harau Pamanak Talaiba Mayumda Haukiba Hing the Masakang the Bam Yusingna no make up Sinduna Landarambaki Thodokpu All Manipur Working Journalist Union Amju Amasung Editor Guilds Manipur EGM na Akan Mamoongda Yaning the Pongdoragli Amju gi General Secretary A Jitian Amasung EGM gi General Secretary Yumnam Rupachandra Nakuyek Piduna Amju gi IPR Secretary Priyo Achomna Thadorokiba Cherolamada Taudogaduki Matanga, Amju Amasung EGM ki Atuba Mipamama, Nasenungtil, Manipur Press Club ki Lokta hold the Pangtokuna, Yaning the Bapongdoki. Langaki Marila Naba authorities in a Taudogasiki Matanga, Ticket Pil Nabamadi, Chenabam using Faraga Matik Chaba Cherak, Fanganaba, Taksan Bahinasu, Waribnaki. Amarom the Pau Pongbaga Marilena Wafamgi, Matanga, Marilanaba editor gi Matakta, Tabak, Loka Tungi Mamanga, Amju gi Court of Conduct, Local Adjustment gi, Matungina Amju, Natraga, EGM ga pau phong no biu hai bua pham su amuka hana ning singlak le Hauki bachahi gi me ahum dagi haurakhi ba irang da kuki narco terrorist na fa ki badagi mafam khangdana leirakli ba chahi nauriba mahairui anigi tang cha ba ama chaliba July tha sigi tang kun fawbagi manungda Kangalaki Haina Security Advisor Kuldipna Tajaba Pirakri Haina, JSC with the Paso ACG MLA AK Meira Paibi Fongdoragli. Ngasigu Pungtara Mathoirum Taba Matamda Manipur Security Advisor Kuldip Singhaga Unaruraga Thorakpada, Paumisingda Wafamasi AK Meira Paibi Fongdokibani, Magna Makataraduna, Ngarang Manipur Governor Anushya Ikeonaduna, Mapam Kangdana Lerakliba Mahiroi Anigi Matanga CVIna, Ticket Kibukia Sadugi, present status Kangan Biuhaina, Takshin K. Governor ki advice matungina ngasi security advisor Kuldip Singhaga unaduna wari sanarubada July tha sigi tangkun fawbagi manungda mahirui ani asi leikhidre natraga karamna tawkhre haiba khangalaki aina thajaba pirakhi makoina thiba ngamle natraga ngamdre haiba ama khanghanjaraki haina GSC ki phone number sulahore loinana Kuldip Singhana Assam Rifles da akan instruction piduna langiba July kun fawbagi manungda response ama pigadabani haina khanghanki Amarom da July kungi matungda kari karamba khongthang lokhutkadagi haibadudi GSC ga miyamga puna khanagani haina fongdok lamle haina su AK Meira Paibi makha chana fongdoki Ngarang Madam Governor na takpi bagi matungina koi security advisor unaraga CBI gi objik phawagi present status khangan ge haibagi matungina ngasi se koi pung 13 traba matamda security advisor Kuldip Singh unaraba matungda aikhoina pami ba demand mayam singdo mongonda mata sithadana hairaba matungda aikoi gi di tang kunmari da makoi gi anniversary day haibado dai makoi gi mathau mangam pangthokna bagi numisida mathau mangam pangthokna bagi damakta sigre natra sangre haibagi tangdangwa
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯧꯍꯧꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 14ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯗ PG ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ H. ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯗ ꯊꯥꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ अंडरग्रेजुएट कोर्सिंग एग्जामसिंग पांगथोकपदा थिनथरे फिबम असे हंदक इचिंग इसाउ थोकिबा अदुना मरम ओइदुना अमुके हेना खुदोंग चाहंद्रे अमरोमदा अंडरग्रेजुएट की फाइनल एग्जामसिंग की रिजल्ट सु अगस्त थागी अहुम सुब चयोलदा लाउथोकलगनी मसिगी मथक्ता महिरोय कया क्वेट पास तौबा कया यावरे मरम अदुना महिरोय सिंग कैरियर मांगहनदननबा क्वेट पास तौरबा अमसुंग तौद्रिबसिंग MU दा प्रोविजनल एडमिशन तौबा याहनबियु अमदि फाइनल एग्जाम की रिजल्ट हाइदोकलबा मतुंग सर्टिफिकेट अमसुंग मार्क्स सिंग एडमिशन की कन्फर्मेशन की दमकता पिसिन बिननबसु यागनी हाइरी नाकल अमरोमदा DMU की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन TS जयंत कुमारना ngasi thokiba notification amagi matungina UG 5th semester की एग्जाम रिजल्ट था सगी तांग कुनगनी थोइदा अदुगा 6th semester की रिजल्ट ना अगस्त की अहुम सुबह चयोलदा हाइदोकलगनी हाइरी मणिपुर लेंगाक एजुकेशन फगत हननबा हंजिन हंजिन हायरबसु ताबा लेट्रे लेंगाक पारिबा एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के कमिश्नर हायर एजुकेशन के डायरेक्टर SCERT के डायरेक्टर अमदी स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर पुमनमक चरुगी मी ओइदुना लेरमने हाइना देसामना फोंदोरगली ngasi देसामना थादोरकपा चेरोल अमदा देसामना एजुकेशन सेक्टर असigi afaba kanglona mapurangna bahonaduna lagli हायरिबा इशू असिदा अचुंबा यावरबदी मिया मरक्तगी लोगी मियंगदगी खुनाई कांगलोंदगी लेंगाक पाइमिनरिबा मसेलगी मरक्तगी ओपोजिशन सिंगनसु अचुमरान पांबा मियामनसु फुरुप असे कलहौसी एजुकेशन दा पुंगनिंग चंगसी हाइना अंगंबा उपाय अममम तौबिदुना महिरोय क्यागी पुंसी कन्मिनसी हाइना देसामना मियामगी पुंगनिंग चिंगसिलगले लेंगाक असने NEP 2020 की मखादा फाउंडेशनल स्टेज प्री प्राइमरी असगी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अमा फाउबा हांगदोक्ट्रिबासी अदोमदोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की इचासिंग प्री प्राइमरी तमनबा यावदबरा हायर एजुकेशन की कॉलेज अवाटपा ओजा इंफ्रास्ट्रक्चर खर मखई तो कोकनबा सब्जेक्ट की रेशनलाइजेशन तौबियु हाइबसिदा ngamdriba लेंगा की करी असोनब लेबगिनो अमदी NEP 2020 गा इरोइनना टीचर्स एजुकेशन की मियंग मखादा 4-year ITEP इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स अमा हौजिक फाउबा हांगबा ngamdriba सिगी थौदांग कनागिनो वहांग अहुमसी सेल नमंतिकनरगा पांगथोकदबा ओइरबदी फोंगना अपाम सेल सिंगदो हाइबिरो अचंबा वहांग अहुम असिगी पाउखुम फाउबा चुमना पीबा ngamdraba थबकतो ओंथोकपा ngamdraba ISMCS डायरेक्टर कमिश्नर सिंह असि कनखतुना मिनिस्टर न थमलबा फाउबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर तुमिना येंगदुना लेखिगदौरिब्रा हाइना हंगलगली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर लमदम असिदा हौजिक ओइरिबा महिरुसिंगी खुदोंचाननबा डिमांडसिंग यावबा मेमोरेंडम अमा मणिपुर की गवर्नर अमदी चीफ मिनिस्टर पिसन क्राइना BVP की सेक्रेटरी गौतम फिलेम फोंदोरगली ngasi मेजोर खुलदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग होदा पांगथोकिबा पाउगिमफम अमदा गौतम फिलेम न हाई ABVP ना पिसन खिबा मेमोरेंडम अदुदा DMU MTU अमदी MUC की वाइस चांसलर हापा MPS na loba exam sing result matam chana haidok pibuge loina officials singna sengna mathau tawbiu masigi mathakta district khuding makta undergraduate amasung postgraduate course sing laiba college sing hangdok piu amadi matam chana scholarship ki senfam sing pithok tabasida yengsin biu haibiauri
ABP Manipurna tongan Satra Singi issues mayama aikoina ngarang Honorable Miss Anusia Uike amadi Honorable Chief Minister unajari Memorandum of Understanding MOU amasu sign tawraga aikoina ngarang Honorable Anida Pijarami NEP 2020 si Manipur State ta atuba matamda implement tawina bai damakta aikoina hajarami hauji Satra Singi thengnari problems kaya Imphal mayon khaktada master PG की लेवल की यूनिवर्सिटी सिंग लाइबना मरम मोरकांदा तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंग दे लाइबा छात्र सिंग दा PG तंबगी अवाबा खुदोंचादा मैम मयोंग ना पुना मरम मोरकांदा कोइना लाइबा डिस्ट्रिक्ट सिंग दा PG तंबा याबा कॉलेज अममतंग लिंखत्तिना बा हाइना अदुगी दमक से कोइना हाइजामी लोयना DM कॉलेज की मतिक चाबा BC हापक्त्री अदुना मरम मोरकांदा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दा असोबे क्या लापदगी ngasi छात्र कया ama punsi mang ba yabagi akiba lekona maram मोरकांदा कोइना ngarang si तोंगान बा हिरम क्या पुखलकांदा मखोइसिंग अदुबुसु केरियर मांग दनबा अदुगा परमानेंट वाइस चांसलर हाबेदी रेगुलर वाइस चांसलर मदु हापिदबनक्ता कोइन हंगचरो मतमदा हंतक लागलिबा अगस्त फावगी मनुंगदा हपकपा याय हाबेगी थाजबा अदु खोइदा थंबिरई पुवारीगा सागोन अदुदा लागलेबा मैतेई सिंगी अरुबा लाइफम लेन ओइरिबा कौब्रु अमदी थांजिंग जिंगबु मैतेई अखोइना चंगबा ngamdriba si ngamhanggadabani haina MLA Minister singi yumda changduna taksilagani haina World Meitei Organization Women Wing na fongdoragli ngasi Langol Game Village Type 4 da leiba lofasigi office ta pangthokba paugimpham amada WMO Women Wing gi President Waikom Ombi Asalata na fongdorakibada India lengang na aronba lalong kaya chathaduna Meitei furupu manghanana ba honaragliba si kudakta lepkadabani Jerevam the farm togduna lejaba soibam Sar Kumar hat ki badanatana kuki singna numai kapsilaptuna landarak padagi Meitei macha kaya housing relief camp singda changja fam logduna leiri masida sunatana CRPF ki jawanama kuki narco terrorist singna landarak pada leikidaba amadi Manipur police ki personnel ani asogapan nanghanduna laikanari ba asi fawba Manipur amadi India lengangna tumina leshenduna wahayama fawba haidriba si kari aronba agenda leibagino hangki India na Manipur asi muthatlagi haina khalabra asigumba thong asi WMO na hakchinna lawi masida sunatana buffer zone thamjenduna chai lising anigi puwari leizaraklaba Meitei singi luraba laifamlen kaubru amadi thangjing chingbu changba yahandana thamliba si athuba matamda changba yahanana ba MLA Minister singi yumda chatuna wari sanaragani haiki कुकी नार्को टेरोरिस्ट सिंगना मणिपुर असिबु मचेत थोंगना थुगाइना नब होनरगलिबा सिगुंबा तंजा सिदा मखल मखा कयागी बोम टोब लान अदुकी मतिक तौदन अवाबा चैखेंग पिरेंगेगी तंजा सिदा जिरी हारिबा मफम सिदसु मफम दुगी उमंग वामंग कया मई थारकपा स्कूल मई थारकपा युम कया मरु मई थारकतुना ngасidi मफम दुगी प्रजा खुदिंगमक्सु रिलीफ केंद्र मियोय लिसिंग अमगी मथक्ता लाजेनदुना अवा चैखेंग नंगुना लेरिबा इंडिया की मसक नायरब सिक्योरिटी फोर्स पाव सिजलकलब मतमसिदा इंडिया सरकार अमदी मणिपुर स्टेट की सरकार पाइरिब मुखोय सिंगना तुमिन्ना लेरिसे मसी अखोयगी थमोयद नुंगनांगदब ngamde maramdi मखोयगी करंबा हिडन एजेंडा लेबना नो मखोयना मखुत पुंजदुना ngasi फावबा लेरिबजिगी मरमजे मरम अदुना अखोयगी थमोयदा अदुकी मतिक नुंगाइजदे अदुगा पंजनिंगबा वाफम अमा खक्सु अखोय मैतै हाइबा मैतै जाति सिगिदमक्ता थवाइदगी सु हेना ममन यामने हाइना खंजरिबा कौब्रुगी चिंग अमदी बुदौ थांजिंगी खुबम मोरिबा मणिपुर की मैतै समाज की थवाइदगी हेना ममन लेरबा दुगुमला मफम सिंग अदुबु ngасidi red zone amadi buffer zone haiduna mafam si koina changba ngamdaba kaaba ngamdaba sokpa ngamdaba mitsin uraga thamoidagi pi taraga khangiba aikhoi singsigi thamoida ngasidi hangduna lakliba india gi karamba policy karamba magi manungi karamba agenda na noba ngasi aikhoi gi maitai praja jingi khangba ngamdaba thamoidi chaina si piduna leiribagi marong karigino Kuki militant singna landafam oiriba Jerebam district ki Mongbung Meitei kholdangasi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ki Assistant Coordinator Joy Chandra Konthau jamna luchingba timamana hakthengna chatuna oiriba pipam yengsin krei yengsin khongchat aduga mari lenena Joy Chandra Konthau jamna fongdorakibada Mongbung Meitei khulasi Kuki militant singna yamna toina landafam ama oire khulasi Kuki khulgasu yamna naknaba mapam oibana khudong chadaba kaya mayongnari Mioi Chamri Rom Tama Kundaba Kulasi VDF Nipan amasung Constable amana Kunja Singi Matiengeloina Kulasi Ngaksel Hori Oiriba Pipa Masida Lenga Kamaleri Haiba Kanganaba Matotaba Security gi Chekshin Taurang Lokananaba Kokomina Taksangani Haiki Kunja Singna Paudum Lucky Bagi Matungina Joy Chandra Kontok Jamna Hai Amaromda Kunja Singna Fongdora Kibada Kulasi Kuki Militant Singi Kutagi Kananaba Ahenba Security Force Tambiu Madungam loidaba oiragana kulngangnaba nahasing sem saba horagani lamdamasigi miyam punchinduna lamdamasibu kuki militant singdagi kalasi aiki khongchat aduda kokomi gi maike dagi khulgi mute singda lupalising taragi
ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯕꯥꯎꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯣꯈꯣꯛ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯁꯠꯇꯔ, ꯀꯥꯂꯤꯅꯒꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯥꯊꯤꯌꯨ ꯀꯥꯃꯩ, ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯟꯊꯣꯛꯖꯝ, आर.के. सनातोम्बी देवी विद्यालय स्कूल की प्रिंसिपल एस. मनीटोन, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट रिकन्सिलेशन फोरम की कन्वेनर प्रोनोटिस दासना मरोइबा म्यूसिंग ओइना सरुक याखी। थौरम अदुदा नागा फुरुप की मिहुत अमा ओइना थोंगान गोनमैना हाइखिबदा जिरीबामदा फुरुप सुना खुंदादुना नुंसी चानना लाखिबा अदु हौजिक मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिना ngасidi मफम क्यादा मैतै इचिल नाउसिंग अमदि कुकी सिंग लैबा ngamdana चेनरी अदुबु कुकी ना तालिबा दिंग तंबनी हाइरिबा जानिंगम की पॉलिसी असी करिगुंबा इम्प्लीमेंट तौरबदी मणिपुर खुंदारिबा मरुइना जिरीबामदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगदा सोकनि हाइबसी मियाम खंगमिनसी। हौजिक जिरीबाम असी बिजनेस की अचौबा मफम अमा ओइरी मसी पाइसिननबा कुकी सिंगना होनरकिलिबनी। कुकी फुरुप सिंगदा अइखोइना करिगुंबा नुंगाइनदबा अमता लैते अदुबु मखोइगी पॉलिसी अदुदी अइखोइ पुम्बदसु सोकपा लाकनी। मरम अदुना हौजिक जिरीबाम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक पुनसिनबा तंगाइ फद्रे हाइखी। मोइगी निंग तंबगे जलेंगम की पॉलिसी तो बाय चांस इंप्लीमेंट तौरबदी अखोइ जाति पुनमक्से सोकनी हाइबदे आइदे हाइनिंगे अदुबो हुजिक से सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी ना हाइबदो सुमी हाइना लौनिंगे मरमदी असिगी पोट से एनालाइज तौब मतों इनदी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी याम चावना लये मोइगी लुकिस पॉलिसी की इंप्लीमेंट तौनिंगाय मोइगी बिजनेस पॉलिसी की इंप्लीमेंट तौनिंगाय दो नॉर्थ ईस्ट लाइबा मेनली सी बॉर्डर लाइबा मणिपुर की प्रजा खोइसे अखोइदा लान तौहलगा सोंथमा मतमदा आफ्टर सम इयर्स मणिपुर से इकोनॉमिकली यामना सोंथागने हाइना खाले मियाम से एवरी कम्युनिटी ना पुनचिलगा अखोइ थेंगमिनाबदि फाइ हाइना खाले। जोयचंद्र कोंथोगजमना हाइखिबदा ngasi कुकी की अचौबा टारगेटेड ओरिबा से जिरीबामनी मखोइगी खुत्ता ताखिदननबा अखोइना कननबा होनगनी मरोइना जिरीबाम असि फुरुप सुना खुंदाबा मणिपुर की नोंगचुप थोंगनी जिरीबाम खोपचिननबा होनरक्लिबा असि मणिपुर की मियाम तुमिना लैरोइ ngasi कुकी नार्को टेररिज्म अमदि इंडिया लेंगागना मणिपुर थुगाइननबा होनरिबा असि येलोमी अखोइ पुनसिनदुना कननबा होनगनी कुकी की पॉलिसी असिना जिरीबामदा लैरिबा फुरुप खुदिंगमक्ता सोकलकदबा मरमना ngasi जिरीबामदा लैरिबा फुरुप सिंगी अपुनबा मिफम असि पांगथोक्तुना जिरीबाम असि पुन्ना कन्मिनसी हाइबकी वारेप लौमिनरसी हाइकी। जिरीबाम से हानगी मफमदा हंजन्ननबगीदमक्ता जिरीबामदा लैरिबा कम्युनिटी खुदिंगमकु अमतो ओइना अखोइगी मणिपुर की नोंगचुक थोंग ओइरिबा जिरीबाम से मसी कंसी हाइबा वारेप अदु लौंदनबगीदमक्ता मियामगी ओइबा वाखलोन लौरगा अदु वारेप लौसेना खनब फमनी तसेना फॉरेनर सिंगना अखोइगी मणिपुर की लेंगाबोंदा नत्रगा मणिपुर खाबै खरा साबदगी थोलपा अदुगुंबा लान असी कनाना थोनबनो हाइबा मतंदो मसी चिन कुकी नार्को टेररिस्ट अमदी इंडिया गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ना इंडिजिनस पीपल ओइबा मैतेदा अतमनना सथबला लान सी इंडिया गवर्नमेंट लोशन गेदि खुदत लोशन बिए नसी फावबदा लोशन दन थमसे मखोइगी ओइबा एजेंडा खरग पूरगा चले एजेंडा सिंग असिने खोइना फाइदगी निंगमदबा नुंगाइतबा हाइबदी कुकी लैंड डिमांड तौरगा अखोइना पीगद्रो फॉरेनर खुलिंग लेबाक सेंगवा हारगा इंडिजिनस पीपल मेजर कम्युनिटी ओइबा मैतेना पीगद्रो मदु सुंपी पिरो ओइरोइदबो वा कानरोइदबदा मतम माहनबा थबक तौगनो अदु मंगद फाव मंगु। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की चिंकोइपुंगदा लैबा महै तंफम संगमा ओइरिबा बाबुखाल प्राइमरी स्कूल बु जुलाई 13 की अहिंग नोंग्याइदे कुकी नार्को टेररिस्टना मई थारंबगी थौदोक असे जिरीबामदा लैबा महिरुइ लुफ मरी MSF DESAM KSA अमदी अतोपा महिरुइ लुफ अमना अकनबा मोंगदा कंडेम तौरदुना चेनबसिंग फागदबनि हाइना लेंगा की पुंगनिंग चिंगसिलकले ngasi Manipuri Student Federation MSF District Council Jirebam Democratic Student Alliance of Manipur DESAM District Council Jirebam Kanglekpak Student Association KSA District Council Jirebam amadi Mahirui Luf amaga punna sinduna pangthokhiba pawgimpham aduda Mahirui Luf singna phongdorakibada
Hauji Jiribam the Kangluki Irang Ledabasu, Mahiri Singi Oina Kanglona Masemduna, Mahitamana Bahonering Cherakta, Leba Machata the Batongusi, Mahiri Luf Marina, Tarain Lode. Masiste Lengak education Gamari Lenabusina, education sector si Kanba Matautai. Tuan Bachakolaba Lebaki Adasu, Lan Manunda, Mahimasing Tambagi, ideology Lainaba Ngagtani. Iram the Masida the education sector Fauba Kuki Narco Terrorisina, Mang Takanana Bahonarak Pasi, Laibak Tibani. Marilenabo authority na Hiramasida Ahin Bamiyeng, Chang Mamatautai. Education sector Faubayauna, Manghanana Bahonarak Pasi, Kunaya Sigi Mirol Singbu, Mangalakna Bagi, Saglona Mani Hainalawi. Taudogasi January Bamyo Singasi Atuba Matamda Lengana, Cherak Piduna, Lamda Masida Low Lady Hibasi Miamda, Kangan Bu Haiki. Thasigi Tara Marida Jiribam District Jiribam Police Station Kuonba, Mongbung Meitei Kolda CRPF Amasung, State Police Kiapunba Timda, Kuki Militant Sing the Capsule Lakiba Oigini Chingnaba, Bomba Hum Kunjasing the Tengna Cray. Taudogasi Matang the Jiribam Paumina Pirakpa, Pauda, Nasi, Numidung Bamatung, Pungtarani Tuitarakpa, Matamda, Mongbung Kolda Laiba, Ngangbam Chandrakumar Yumpumanga Haidibam Yusigi, Yumgi Toilet Manakta, Bomama, Taramba Tingna Kibani Haidi. Madugi Matung Kunjasing Namakata Natibada Chandra Kumarga Tangnana Leminariba Chur Chandra Meitei Amadi Santa Meitegi in Koldasu Bom Amamam Lairamba Kunjasing Tengnaki. Ngasi Tengnakiba Bom Mahumaduki Manungda Ani di Pokai Dribani Aduga Amana Pokai Bamatung Lehobani Haidi. Tung the Jeribam Puluski Timama Laktuna Bom Mahumadu Soidangamdana Lokadki. Amarom Dangasi Funkiba Bom Mahumadu Kuki Militant Singna Seljang Kulom Dagi Mongbung Meitei Kulda Security Force da Landarakpa Matamda Kapse Lakiba Oiramgani Haina Jiribam Puluski Maikei Digi Fongdorakli. Hausiksu Singna Bamfam Singda Kunjasing Makata na Bom Lady Bra Haina Ti Bahumbaki Tabak Chetari Haidi. Panbayai Thasaki Taramari da Landarakiba Duda CRPF ki Jawanama Sikibake Lodina Manipur Police ki Miyoi Anina Sogapan Nangkibani. Haukiba July Tara Marigin Midang Pung Taraga Minipurum Tarakbada, Kaidem Ledak, Nainasan Club Maningi Ledakta, Bom Pokai Helambaki Hogdok the January Bamu Sing, Hayeng Faubaki Manunda, Sengdorakta Batarabadi, Lekai Miamna, Lauruk Pawaripta, Afapataki Tekchak Masamasana Pujagada Banihina, Tera Lokrak Pom Lekai, Meira Paibi member, Paunam Sanahan Bina Fongdorakli. Ngasi Tera Lokrak Pom Lekai, Nainasan Club, the Pangtopa Wakan Mifamda, Magna Makataraduna. Miyoi Karana, number Tadaba, Angoba, Machugi, Central Car, Amada Laga, Nainasang Club Maning the Laiba, Yumlakta, Bo Manilang Silambagi Manunda, Amana Pokairaga, Amana, Pokai Hog the Bagit Hongasi, Lebak Macha, Ta the Bagit Hongi. Bom Pokairak Badu da Arke Kantakoba, Mioyamaki Yumda, Akai Tuinanki. Matamadu the Mioidu Lairambata, Badi Asoga Pandiarungani. Amarom da Mikung Natabam Pumsing the Tuina, no Kapsan Ba, Bom Langsan Basana. Lamna Masid Laiminari by Chilinau Ipa Icha, Labna Kiduna Iko Maselgi Maragda Nushina Daba, Oirakani Haiki. Sumaina Mirakta Karimaram Gita Sigum Banate Jada Monta, the Mishimina, Pokoya, like a people of Stone and Bakay, Toby Bonosi. Adona no I, the Bakana, one the lady in a Kalakazo, Adona lady, but Bishop Patona, Tinabio, Tinabio, the Sana Sagi division, no I never later the day, the Sana Sagi division, Tangabanatana, Public took my place, some of the Pagumina, or Bomba, fighting fighting is one of the Minedo, it comes anyway. Sigumna, Coima Sani Maracan, I know the Bogap and a Gatabamong to Vigano, Aduna, Atumatam, the Hayam, Pabagi Manunda, Sigumna, Hokibatang, Taramari in Milangi, Puntaragamin, Purum Tabumatam, the Tony, the Batokiba, Bompoka, and Magit Hodoxida, Hatin and Nato Virami by Chilina, my chasing, Dukanakana, no Carino, have the Mayas and Legami, missing Topiro, Carigumas and Topin, the Bataraga, the Matung Tola, Colega, you told of Pasigum, Patoni, the Batokiga, Marilla never sing the scene of Kudimang, Legamiana, Laura Pamatam, the Topokudong, Tibatok, Adumi Nasana, Yana, the Lobio, and the Tamzeri, Amadi, Hoxin Torangina, no, Mamaga, Masaga, Gaplan, and Matamda, no Quina, Nani, Mamani, Isinia, I say, come you have a form of Tamzeri. Bishnupur District ki Kumbi Police Station ki Manung the Laiba Haukta Gelbungamadi, Salan Konjilgi Mafam Singda, Chingna Bakulai Paiba Musin Kuchukulai Sing Pairaga, Chatok Sasin Tore Habiki Kanamba Pao Mafangwadagi, Anisuba Maharazimanamadi, Bishnupur District Police Anigi, combined team Amana Sas Operation Chatabada, Lotun Lairamba Kuchukulai Sing, Fagat Pangam Kredi. Chingna Bampam Sing, Ayukipung, Nipan Gaminitara, Mangarum Chabada,
hauta gelbungi mafum amadagi pokhaibagi machak yauna kuchu kulai sing fagatpa ngamkhibani hairi Police na fagalaba kuchu kulai sing manungda lettered ganama magazine ga konana carvine wearing registration number RR6355 SAF 1972 ama 9mm ki kapa yariba nongoi maru manga 36 hand grenade ani Kenwood handset ama pompi gun country med ani 7.62 mm ki kapa yariba nongoi maru tara combat dresser ani BP plat ani amadi atai polam sing fagat ki hairi Faraba kuchu kulai sing kumbi police station na sina ki bagalona cash sama lokot kre hairi Imphal West District ki manung channel riba Kangchup Chiru dagi myoyama ngarang numidang pung 8:40 chabada Rims Hospital da laikan anaba pukhalakpada laikhidre hairi laikhidraba myoidu Marangir Chiru chahi nifutaret apokpa Soneng Chiru kawi hairi Police ki paugi matungi namha KCB PWG gi kedar kharana fakre haiba khangnarakpadagi UNC amadi kokomi namhakpu tekta kaidana thadoraknaba takselakpadagi ngarang numidang pung 9:30 chabada thadorakibani KCP PWG gi custody da leiringaida kariguma posak amana sogalakiba oigani chingnabadagi imung manung ki myoisingna Rims da pukhalakibani adubo hospital da purakpagi lambi da mahaki asokpana maram moiduna laikhidabani hairi How's paugi marakta natin break am losari SKTV की जूनियर सब एडिटर की अहांग फम कौजरी महई की थाक मास कम्युनिकेशन नत्रगा मरी लेना बलमदा डिग्री नत्रगा ग्रेजुएट ओइगदबनी कुपसन खंगबा ngamba amadi sindok sinjin heiba oigadabani atenba amadi akaknaba matamda thabak fazana yangna tawba ngamba strong communication skill amadi teamwork skill leiba oigadabani interest leiba candidate singna updated oiraba resume adu recent passport ka loinana email hr@sktv.news amadi whatsapp number 7005259437 asida thazin birakpa yagani natragana sangai pro mamang leikai airport road ta leiba SKTV news ke office ta lakpa yagani khudong chaba simang han biganu ngasimak apply tawbiho Break matungna ma'am taram lokchari makata aba pau sing phizari Manipur deploy toriba Central Security Force ngasi housing tokliba violence asi namta hanbagi mahota neutral oidaba maongda thabak tori haina poirei leimarol Meira Paibi apunba Manipurna phongdorakli Security Force na irang nangliba Manipur da cheksin thorang lokhat poina leptana jatharakliba search operation ki sarogam hoina Imphal West District ki manung chana leiba lamsang PS na kuonba panchayat ghar da hangba relief camp ki manakta leiba Kangchup Chingkhong da Imphal West District Police na chathakiba thiba humba ki thabak chathabada lona thingkraba lalolup KCP PWG ga mari leinaba polam sing fagat pangam kre ngasi gu pung 3:10 romdagi hauduna ayuki pung 3:30 rom chathakiba operation aduda army gi helmet tara mathoi camouflage pen tara camouflage shirt taramari army scarf manga jungle boot mathoi camouflage cap mari BP cover taruk mobile handset taruk haver sack bag ani KCP PWG gi demand letter ama KCP PWG gi letterhead ama KCP PWG gi notebook ama Manipur rifle gi soldier flap 3 rough attendance seat ama Manipur police commando badge kanglasa ama ligi chaitup taruk amadi yochayama fagat pangamki adubo operation adu da mi pami pundi yaukhidi hairi Bishnupur district ki manung chana leiriba ningthaukhong 1 number 12 ta leiba laikhidraba konthau jam somrendro gi loina BK BJNT chayangkhai nipan kaubi amagi mayum ngarang nungchil pung 3 rom charakpada khanghoudana haurakpa maina chakre thodok singarang BJNT gi macha nupa atomba Robert Sanna yumdagi chathokringai amadi mamau nupi atombi bembemna dukan famba thoklingaida miyamna yumai chakle haina laurokpadagi khangbangamlakibani yumai chakpagi thodok se electric ki short circuit thokpadagi oiramba yai hairi Bishnupur Fire Service ki gari ahum thodok thokpham da laktuna mai kanbagi thabak chathakibagi loina una saba yumjaugi mathak makha maina chakragasu lemhauriba ka singdi kanma ngamawri hairi
Yum mai chakpa aduda chaurangna lakun henbagi pochai sing yaukre hairi. Bizenti ki machanupa ahal lamadi mamau nupidi mapalamda laikibana mahaki machanupa atomba amadi mamau nupiga yum asida laibani hairi. Bisnupur district ki manung chana laiba ningthau khongwa number 12 tagi konthozam Bizenti Mapuriba laikhidraba konthozam Somrendrogi mayumda ngarang khangogdana haurakpa maina chakraba matung asi Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch na relief materials sing mating pangkre. Kudong tiba nang laba imung adugi mamong nupi konthojam ongbi bembem na fongdorakpada yumay chakpa asida imungi myoysung na chay kayagi mamangdigi tanjarakpa macha masu sing semjananaba laijaba lantung kaya yaukre. Hauzikti macha sing semba ngamloidori maramasina lengagna mating pangbiu haiki. Ichani bachine school halaklaga sara walaga mana thurok patanja sida ngaktang lairaga laikai mayam mai chaklai na laurakpadagi aisu dukan thadok lamaga dukan da leibedagi selak paneba aigi ni pachu thokhiba tanja oiba ngaktang mi am phau leitaba tanja duda laikai mayam jina mai haure na aisu selak pani aisu haibam gangde kari haidri mujum jini mai kun mai ne pongchak leirame Yum si may sa yan ngarang nungdang si ako'y tabadagi ako'y Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ki member sing mayam ako'y pulerga ako'y mafam sida yengba amasung mating pangbala ko ni first floor adagi ground floor aday ka ani ahum mama ayamba lawaya dana may na sakre ako'y nangamjaba material karadang ako'y awaba taraba yum gi imong sing sida mako'y da kitang orasu kanaba panggadra pigadra haydana ako'y kanjadana koi pochai khara purga yan balakuni. Like-minded group LMG Manipur Humanity Service nasu ningthau khong ward number 12 ta laiba konthojam Robertson apokpi ke Bizenti gi una saba yumgara nungtel electric short circuit gi haurakpa maina chakpagi video social media da thengnabadagi LMG Manipur gi general fund gi lupalising nipan ngasi mating pangduna imung asi gi awabada sarugya kre Nasiki tengbang kongchat aduda group asigi secretary Ozit Shorokhaibam na luchingduna group asigi members singna saruyaki. Sainik School Imphal na sinuna ngasi local Board of Administration LBA gi chaigi mefam school asida pangthokre GOC Red Seal Division Major General SS Kartikeya SM amasung mahaki loinabi Priya Kartikeya na Mifamapu Oiduna School asigi Bikram Batra Auditorium da pangthokiba chaigi mifamaduda cadet singna punsigi pandama magalunna honabana amadi Indian Armed Force ki matangda wangangduna cadet singbu pungning thawatki Major General SS Kartikeya SM nasu oja amadi administrative staff singbusu makoina lawriba thodang singidamak tathagat pafongdoki Major General SS Kartikeya loinabi Priya Kartikeya na Girls Hostel su Yangsin ki bagai loina nupi cadet amasung oja singa wari sanaki cadet sing da su nongmai amasung atei khulai sing yanghan ki amadi Sainik Foundation School da su chatuna uchara sing thaki Sanapati District ki Maramda Mahima Singh Tamduna amadi Thabak Togduna Leiba staff sing Kuki Singh na mayum da halan kriyaina social media da Sandorli Basi Aran bayum pam yaugda bani haina Northern Maram Student and Youth Organization ki maike digi sengduragli Lufasina ngasi thadurakiba sengdok warol da kanagumba kharana social media da launa pau sandoktuna miyam da chamam na ba amadi pam da thodok sing thokana na bahonari Marangi mafam sing da kuki fruki bhairoi sing amasung staff sing saphana leibaga lonina class sing adumak tawri lonina ing tappa phibam adumak leihanana ba suhonari maramaduna makata na aran ba wafam sing sandokpa tawbiganu hairi Khangabok amadi tenthaga faunariba ikopat amadi kharungpat ka tainariba lambi asi ising manungda meter chani muk laikibadagi ichawgi awaba mayoknariba lomi singidamakta Universal Farmers Organization Khangabokna lomi sigi matengdagi semjin bahukre ising mokholakpa sina maram oiraga angan fau lokpa yaraba fau amadi hun khraba pamben lopari chamanga gi mathak yauna
ngagi farm kaya ising thumjin kibadagi amangata thoktuna lawmi singda awaba oiduna lakibani semjin ba hauriba lambi asigdamakta bari lenaba department gi musing local leaders sino lawu singu tawba yanana ba sinbiu haina lawmi sina apel torogli loinana paikhalagli ba thabak thoromasida local MLA yauna mari lenaba praja miyam gi musingna hena mating pangbirakani haibagi thajaba thamlakli कोई मैम चंगदना हारिबा मफम जे थोंद्रगदी कोई लेबा मैम से मखाताना लो उबु यारोय हाना जे अखोइ थोनबा लांगजबनी कोन सुरी से फुट मंगा गे इंची 8 वांगना लेबाक थोनबा यावरी हारिबा मफम जे फुट 13 गा मखादि फुट 13 कुन पाई मथकदना फुट 13 गा इथोम दोय इसमा तोना पाक पगी सांग सिदा कोन थोनजबनी कनागुम मनु खरना मतिंग पांबिरकुसु यावरे अदुगा मखाताना रिबा लोकल लीडर सिंग अमदि लौमी प्रजा सिंगना हारिबा से मतिंग पांबिदना हारिबा मफम जे थिंगबदा खुंगंग सिगी लौ सिंगुबदा तुम कोन खुदों चाब फनबगी दमक मसिगी मतिंग से पांगबियो ना मयाम फमदई नोलुसरी खांगो केंद्र अमदी वांगिन तेंथा केंद्र की अंगा मथौसिंग लीडर सिंग MLA ना सिंगबा अमदी मरी लेनब डिपार्टमेंट की मियो सिंगना मखातान मियंग संगबिनबा हाइजरी Pan India Manipuri Meitei Scientists and Academician Association ki hanba mapok kumon ki thoram Manipur University ki Department of Chemistry ki seminar hold pangthokre thoram asida sarukamo oina relief camp singda leiduna handak pangthokiba class 10 amadi 12 examination da mark wangna phanglakraba mairi singi pungning thogatuna makoi bu opgi thoram amasu pangthoki ngasigi thoram adu da Manipur University ki Department of Physics ki former head professor Ngangkham Nimai PIMSA General Secretary Dr. Larry Lakpam Robindro, Manipur University ki Department of Chemistry ki Head Professor Nongmaitim Razen, Danamanjuri University ki former Vice Chancellor Professor N. Rajmonsu Saryaki. Association asina akogi sahi supasida relief camp khuding makta chatuna akoina mating pangba yaba chatra sing relief camp da leiba akogi punamapu IDP punamapu pina mating pangjarure adu da natana akogi relief camp da leiraba awana taraba moigi family gi mapan da leiba angang sing ming chanba ngamdaba exam piba ngamdaba adu singbo mayam jisu akoina financial support tawduna akogi parikha thana ba pathangi semester da satna ba hona biri adu da natana akoina akogi livelihood mission sustainable livelihood mission na akoina especially akogi relief camp da leiba akogi ima event sing rupi sing isan sing gi moina kari guma khara akogi rotation and paisa khara income khara lakna ba akoina akogi tarap tagi fee sana ba koi konje akoina pidharaga akogi punamak se akoi isin association mayam sina fee je salaga moi masana yonje halle moina ngamdraga na akogi PIMSA gi tarap tagi akoina moi gi tamte yon biraga moi gi rotation income kari guma khara lakna ba akoina sahi amarom je hona jana lakpa dagi hauji pokta akoina yamdabda kon kunipa mo akoina pidharaga relief camp mafung kudingi Manipur gi kuding da akoina yamdabda ani da so bidana hauji honari Register Medical PR Actioner amagi supervision yauduna Mephentermin leiba yonba amasung hena miyamda sandokpada lengakna thingba thamkre Health Services Manipur Drug Control Administration gi Drug Inspector Wairone na thadurkiba circular amagi matungina injection Mephentermin asi state asida leiriba pharmacy medical stores singda loan yadaba mongda miyamda yoli amadi fitness center singna thong asida inot habli adu medical supervision yaudana injection Mephentermin sizinaba sina edik ohenbata natana miyobigi hakchangda chauna amangbo helli maramaduna Mephentermin leiba yonba amasung hena miyamda sandokpa asi loan yadi amadi mathok taba thabak lokhatkani hairi ngasi NPCVHSNM gi makhada Kisampa Thiam Lekai Development Club amadi Shija Eye Care Foundation sinduna lemna free eye screening camp ama pangthokre camp aduga mari lenna Kisampa Thiam Lekai Development Club ki president Chongtham Iboyaimana phongdorakibada hauzik lamdam asida thogliba irang asina maram oiraga khunai asina thengnariba awaba sing asigi sarukamo iriba mitke laina asi koghana ba Shija Eye Care Foundation ga loinana lekai asida Tarelok subo ina lem laing bagi tabagasi pangthokpani ngasi zathariba free eye medical camp asida miyoi cham yankhai romna register tawki screening asida cataract oiba miyoi yawram labadi lemna surgery su Shija Eye Care Foundation da tawgani haiki akoi club asina leptana chathajarakpa free medical camp Shija Hospital Care Foundation ga
कोई सिंजरगा कुसमनरगा पांथोक चबसे ngasiga thana tarelak subani koi gi pandamde manipur da hojik thoi irang asina maram oiraga sel thungi phibam ji asukki mate kham thena waraba aduga lekai si akobde leiriba ahalaman sing maibel sing punamak hospital chatpagi khudong saba kaya walakpa aduga senthok leiraktaba maram masina oiraga koina si kitang koknanabagi pandamda hairiba kemasi pangsok sabani kemasi da koi ketrek ngongdongba jengnaragadi hairiba myoi sing atu sija hospital na lemna operation tawgi khudong chab chu pijari maram masina koi club na sumba kemasi makha ta na chu chathajagini miyam bia khanabagi damakta haiwa pham chu media gi thongna thamjari International Salai Punsipam ISP gi General Body Meeting thasagi tangkun nga mathoida Imphal West District ki manungchana lamsang tautang ahaibada leiba afaibada leiba ISP headquarter lining tho sanamahi khupam Salai Kolkang leipak ta pangtholagan hairi ISP na thadur kiba cherlamagi matungina GB meeting asada hiram kaya yauna makha chana paikhatkadaba thabak thoram singi matang da khanagani maramaduna lining lol piba chanura luploi pathau pumnamakna Sarup Yabinanaba ISP Headquarter Git Secretary S. Ibotom Bamanganga Kangalagli. Chief Medical Officer Imphalis District na Community Recreation Center kam Library Ningomtong Imphalis ka kusham naduna Basikong PSG Manung Dalaiba Basikong Kitna Panung Community Hall ngasi lemna laying bagi thorumam pangthokre thoramadu da nupi humpamathoi amasung nupa kun gohumdoi puna Meira Marpu Mari lying baga lonina CMO Imphalis ki Meitei digi mathau taba hidak langthak sing supi ki free health care madu ichau thoki ba matungda lengang na lokhat ba health care gi thabak singi manung chana pangthoki bani CMO na piba report ki matungina Meira Marpu Mari lying bada unsaga mari lainaba case nifu humdoi thangna ki hairi All Manipur Working Journalist Union Amjogi member amasung Sangai Express Manipuri Pauche gi sub editor Lesam Dinakumar ni khangkhanghodana manung matam chadana laikhidabada Amju amasung editor Guilds Manipur EZM na awaba phongdokre masagi chahi yangkai tare lom suraba kwa kaitel makha thokchom lekai degi L Dinakumar ngase yok masagi anaba amana maram oiduna Rems ta laikhidabani ma ke loina bi amadi machanupa ama leihori El Dinakumar na laikhidabada Amjogi President Bijoy Kakching Tabamna preside toduna ngasi nungchil Manipur Press Club ta awaba pongbagi mifam ama pangthoki mifam aduna minute ama 2 minute leptuna laikhidrabagi mafam dai kai khumna bo utpage loinana magi thawai na ingna chigna leirunna ba thauniki matam amada huyan lanpau paucheda DTP operator oina haurakhiba El Dinakumar Sangai Express asu mathawasi pangthoklamki amadi matamgi matungina sub editor gi thodang puramki ngase yu pung tara makhai rom cha bada khanaba paw ma fangbadigi kwakcha gi miam kwakcha lamkhai maning post leiba D71 CRPF amadi All Meitei Pangal Youth Association kwakcha na puna nisa draki khongul lama lirakpada kwakcha maning leka 1 number 8 gi Nawaz Sharif Chaikun gamari apokpa Amerali kauba amadagi heroin number 4 ni chingnaba posak yauba capsule tara fagat pangamki tawdogasige mari lenina fagak chaw ikai police station capsama lokatre hari District Sport Association DSA Kakchingna Sinduna Association asigi playground tha asigi taramari dagi team mapana group ani thongna khaidoktuna chathariba second division football league tournament lisingani kungamari gi ngasi sanaki batungan tungan ba ground gi matching da KFC Kakching amadi UCC Kakching mai pakre league asigi group A gi ahan ba ground gi ahum suba match sanaki bada KFC Kakching na IYA Kakching Bupanjil Amasino the Mighty Bapiki and Super Ground Gimari Suba Match Sanaki Badana UCC Kakching na SRDC Kakching Bupanjil Anisino the Mighty Bapiki Chathariba Legacy Haying Nungtilpung Amataba Matam the Ground Bigi Ahan the Ground Gi Match the PFC Tok Pachinga TUC Thongjauga Sanagani Masagi Matung Nungtilpung Hom Taba the Super Ground Gi Match Soina KPFC Kakching Amadi KYWAC Wabagai Galamba Tengaragani AFC Women Futsal Asian Cup ta India su saruyargan haina All India Football Federation IFK Meitei de Gilautokre All Manipur Football Association Ampage General Secretary L
Jotirmoy Royna Thadurkiba Chirlamada, India team da Saruk Yananaba Matang Tagi Augustara Mangada Northeast Zone Oina, Regional Trial da Saruk Yananaba Manipur Oina, July Gitangkungani da Sandaroi Singh Kananaba Matam Lebkre. Manipur ki Pangthoka de trial selection asida Saruk Yananaba Asida, Ladyba Women's Football Club Amadi, Team Singh July Kungani Toy Mamang da Sandaroi Singh, Tarak Nabashu Kangalagli. Sheikh Babu Macha Memorial Trust के sponsorship makada All Manipur Football Association Amphana Sinduna Jun ki tangkun gani thui digi hauduna lamlong thongkhong manak cha leiba artificial turf ground chathariba ahum laksuba Ampha Cup lisingani kungamari da Amofa Moirang amadi ESU Wangkhai Maipakre Team Tarana Group ani thongna khaidok tuna chathariba Cup asigi ngasi nungtil pung ama tabada sanakiba hanba ground gi taramatoi suba match da Amofa Moirang na IFA Lamperbu Panjil Ani Sinoda Meitei Piki. Team Amofagi Maike Digi, Singam Subas Amadi Moirang Team Dipakna Panjil Amamam Chanki. Ani Suba Ground Gitaranitoi Suba Matsana Eastern Sporting Union ESU Wangkaina, 11 Star Sporting Union Akampat Panjil Amasinoda Meitei Piki. Matsadu Mai Pakraba ESU Gi Amatangai Panjiladu, Lamjingba Maibam na chanki chathariba kafasigi hayeng nungtil punga matabada angcha FC amasung YDU anina ahanba ground da sanaraba matung nungtil pung ahum tabadana FCIC amadi GD Sinas anishuba ground sanaragani Manipur Kang Association Makagi miyeng makada Singjamai Kangkun Sinduna Singjamai Chinga Matakta Leiba Kang Singda Thasiki Taramari Degi Chathariba Ahanba Oinam Charlie Memorial Leimerol Kang Tournament Lisingani Kunga Marida Hayeng Yuk Pung Taramathoi Makai Tabada Ya School Kangkut Amadi Thangwaiban Kangkut Lambatong Niragani Leimerol Kang Tournament Asi Oinam Romena sponsor Tobani Amadi Tournament Asida Nupigi Team Ahumna Saruk Yaduna Super League Basista Pangthokpani Ngasi state asida oikiba ay ngasagi paum pijari. ICR Regional Center Imphal Party ki fangba report ki matungin ngasi state asida khwaidigi sabagi chang Celsius degree kuntra mathoi dasmik sinoni aduga khwaidigi ingbagi chang na Celsius degree kungumdoi dasmik manga oiki. Nungshiti awbising manigi chang na ayukta chada marputara nithoi aduga numidang wairamdana chada homputar oiki. Hausulo shlakpada maroiba paum manapizari. Manipur dagi ahanbo oina Justice Nongmai Kapam Kotishorbu Supreme Court of India ge judge oin halfrei. Narol Thaudang Pauchi ke editor Khoirum Loya Lakpang Yumda Sakang Dabam Yusina Nongmai round kia kapsilamlei. Manipur ki irang asida bafong kangdana nairaki bab mahirui anigi tang chaba ma July kun fawbada khangalaki haina security advisor Kuldip Singhana thajaba pirakrai. Dhanamanjuri University ki mahirui sing Manipur University da PG course sing tamna bab mingchen da yahan yuaina Manipur lenga ki maike digi MU ki VC da haizakrai. Amadi Manipur education sector fagadana bagi thabak sing sel piraga tawbiga doba oiraga di DESAM gi thawmi sing I yolaga piragi haina lengakta taksalakli. Nasikidamak today Sktv'S Manipur pau matang asi loishinjare. Manipur miyangi punsida khwaidigi hena maroiba state asigi lebak asigi amati malinggi oiba I pau singhidamak today Sktv'S news pamiyang chaduna debut madugidamak Google Play Store amadi Apple App Store changbiduna Sktv'S Manipur app download tobi amadi sel amata tingdana Sktv'S news amadi atai channel singeng bio. Natraga Sktv'S website skyic.in changbiraga website asimaktada ROTT have option to click to biraga ming tabio amadi aikhoigi social media handles sing da join to biduna khudak yoiba I pau sing lobio loishlapada pau ming tabi kiba ma'am pumnum ku menaka sago sam namukana
ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ